Hapo kani kamadan yele kai hangne hamadan he hapo kani kesnong marngar kabiit kijongi iba niren pamba ibalong ru president jong kamar all marngar ex-servicemen and serving association iba peniat ya kani ka jingalang kajungi kani kapor bat kumjuru ya kiparan ungkit kam jong kani ka association nadu secretary ki executive member ki balalong lakloy ban pelong ya kani ka tournament ha kani ka madan le se mentala shitayo tam ai ngai kublai ya iba balajir rani ibalong ru ex MDC jongkadar iba Primus Lindo iba Andres Singkli iba ngayu iru ya kakmat habamat bayale hapdeng kini ki ex serviceman bat ke serviceman iba dan trey halo kini ki sigi pementa bangga martatin manong ba liran mo habapniat ya kani ka tournament kamday ka besok henry pihak ban sim ya kata pain mo ban wanra ban pelong ya kasingalong teli pihak ban ya lum ya lang ban pelong ya kani tournament bat ngasut huru bat pihak ban ya lum lang ban ya donate man ki ex serviceman bat ki serviceman ki berang tri hadu mentah bab kila ban pelong ya kani tournament population pun ba ban ya kani association ban kejompi ya kajinglong lakloy kajinglang kajongpi ban pelong ya kati tournament football ha ka bakring ya ki babon ki kun samla sya kani kajingle kai kabala pelong da kani ka station kajongpi na kermen scam bagi senang ki banangwan pinangla ban pelong susu ya kung kini ki tournament ya ka ban penslur ban sei ya ki sap ki pong jogi kun samla jong kani kadong kathain gabi jogi kendiat hagabe dai bat kani benta ya gabakum ki khun samla jong kani kadong kathain khamtam ki khun samla jong kari boy teng teng habangayu i ya kajinglong kajingman jong ki infrastructure lade ki madan football ki badan hathain riboy ngasno diaw ngasno do jingkerman what happening baka district Riboy kapanmi ya ki players ki babon ki baniasim menta ha ki benta ki baper lani kirensan ki baper namar kata kani kapor nasim ya kani kalat ka kabu ban kentulam ya ki bor peniat jong sorka bakin ban pai kmat ya lade sa ka Riboy ka bagi ki jogi ki bajusay ya ki players ki bekensai na ki bekensai tam namar kata kani kapor na kermen scam baling ba kajiya snok tilang jong iwe pigwe kung kinong mikmat jong kadong kathan jong Riboy ila banonra ki infrastructure ki babha na kamata kani kadong kathan bana kermen scam lada ni wanra sisa ya ki infrastructure ki babha ngam artatien banong banapo Riboy kimi ki players ki banilele kai wat chaduk ke ISL lani ha national level hoy sigantin argentin ha kabayday ba kani ka tournament nagwa bantum kan mau ya pi ki pai ba nong song snong bat khamtam ya ki khon samla di bai jongi kade ngalay ban nakaway kapor sa kaway pam bagine giski ki bangi em kade kabenta kade ka karukom em ka jongi kalong ngidon hapdeng kijing bat kijing ma ki babon bat khamtam kijing penbej lenba kijing len bat di yow drugs nalajukan ikine kerensan ki babon kay kabakwa bantentu yapi kinong yalam snong kinong yalam jogi seng samla khamtam ki samla ki bran hakane kerensan kabang yaik sakilam yakane ka final football match nagwa banong yapi basnom ha kyar lailum laiwa na une udrox
ubakta ya ka society ya ka imlang kasalang ngatarai pun menjur batna hakini kismi ki pemerintah dan sibun ki bawan penpembet ki kun samla ki jogi namar kata ke mga kwa banong hande kalong bakum kinong yalam shnong kum kinong yalam sen samla kum kinong yalam jogi sen kentei ngoba banlong ki badkar ban pek perman nang bau new drugs unong yok bandrung ha kini ke society ha kini syong itaw jogi ban ka imlang kasalang ka jogi ban ngatarai penjur ban ngaru balada udroks uyok bandrung kisnong itaw jogi ha kiyeng isem jogi kan tak sisa ya ka syong suk syong san ban kamtam na kumanta ka imlang kasalang ka kisnong itaw namar kata akan dikapor na kentu sa sisir pat yapi kipat panong syong ipun sama kinong ilam syong basgo pa papityar na uni skill pagtak siya ya di kinong syong hoon akan dikapor sa sisir ay complain wasniu kani ka por nganom kran bun kitin sa sisir nga kublay ya kani ka association kabrala pelong ya kani ka tournament ngayon siya ya ka jinglong update ka jompi ya ka ba pilala ba pelong ya kani ka tournament ba itanak ha ya ka ba kampat jusaki ya kiway pat kibenta ray kalong siya ka ka ba itanak pada kerman skam kiway pat kisnam pila siya ba kampen bahasyo ya kani kejelek kai kaba pimpin sa organize desa stin ay kublay ya kini ki art league team ki bala poise ka final ngayo isi siya ka talent ngayo isi siya ka sub kabadan happy banhoy hapne kejelek kai kidon ki bajok kidon ki barang dan ray ka ka ngai kalong bakadan ka spirit jo bani sim benta ka jompi na ka benta bani sim benta ka football match kabala organize ka association bana kerman scam banang ni sa kematin say siya ya kisap ipong kibalong ki player ki kansay tam na kanigadong kathan ki jumi say siya na kublay pi paro to blay ko kublay sibon kublay si hadar ko